nije na mnyano wanje kandi turi mu kibina kimwe honorable Gerard Karhanga bagenzi bita abandi honorable Wari Salaso atuhereze ubutumwa tuja kujokera abagenzi bita abandi batungire ebintu bingi byabaremesa kwija mwebere mwena okwija okuzika James hari ibintu bingi mu nsomu ebitarikurahuka kwetegyerezibwa konko bwire bugumana bugenda bigumana byija nibishuruka mpora omunsomu koreba omuntu wena orukwetengera mugenzi we obworo umanye ngo omuntu ogwo ayino bwinazi omutima konka chikura kakushoboroka kwetegyerezibwa abo ko omuntu okubaine obwinazi omu mutima nabari instrument ya Sitani kandi Sitani amanye okubiha nakushweka amention obura kwetegyereza ekiro ebere bihuire kandi omu rukiko rwaitu rw'ekibina nagambiraho abagenzi banjye b'ekibina hari omunywani wanjye w'omusomali akangambira story yabo y'abasomali it's a folk tale omu basomali hakari abantu babiri b'abasomali bari nko business koko batari kwendana Ruhanga yayorokera omwe mu rubo yamugira ate cyo kwetenga chona kinshabe nkikuhereze konka yamutera haka kwakuruzo yamugira atwonka echora nshabe oriya mugenzi wawe arikumugamba oriyo barkwangana ati ninja kumuha dabo yechora nshabe yateka yamugira yagamba Ruhanga ati nyiteri ishoro mwe mwashika ato mbintu byone byo munsi ebirunge byakwenzire yabisigisibwa yamayanguranga ko aramwiterisho rumwe oriyo warkwanga namwita gombe ubwo no bwinazi konka tubukura kakushoboroka omunsomo munsomo ntuma okweshwekera